Znate li da posle 60. godine naše telo počinje da gubi mišiće mnogo brže nego ranije? To znači da naše ruke, noge i celo telo polako gube snagu. I onda odjednom shvatimo da nam je teže da ustanemo iz stolice, da nam je teško da ponesemo kese iz prodavnice ili da se popnemo stepenice. Ali ono što mnogi ne znaju, to ne mora da bude tako. Mišići mogu da se obnove, mogu da ojačaju i u 60. i u 70. pa čak i u 80. Samo je potrebno da telu damo ono što mu treba. A ono što mu najviše treba, to su proteini. Proteini su kao cigle od kojih se prave mišići. Ako ih nema dovoljno, telo počinje da jede samo sebe. I onda nestaje snaga, nestaje pokretljivost, a samim tim i volja. Znam da mnogi od vas misle, proteini su skupi, trebaju mi skupi praškovi, specijalne namirnice, ali istina je potpuno drugačija. Postoje obične, jeftine namirnice koje svi možemo da priuštimo, a koje su bogate proteinima. To nisu luksuzne stvari, to su namirnice koje i vi možete da ubacite u svoj ručak ili večeru već sutra. I upravo danas želim da vam pokažem tih 7 jeftinih, jednostavnih i moćnih namirnica. One ne samo da čuvaju vaše mišiće, nego vam daju energiju, snagu i sigurnost. Da možete da ustanete bez pomoći, da se krećete lakše, da se osjećate mlađe. Zato ostanite do kraja videa. Bićete iznenađeni koliko jednostavno rešenje može da promeni vašu snagu i zdravlje. Znam da nije lako, mnogi od vas su mi pisali da se bore sa umorom, da osjećaju da im telo više ne služi kao ranije. I razumem vas potpuno. Zato pravimo ovakve videe, da zajedno pronađemo rešenja. Napišite u komentarima odakle nas gledate, voleo bih da vidimo gde sve ima ljudi koji žele da žive zdravije i jače. A ako i vi imate svoje trikove kako da sačuvate snagu, podelite, pomoći ćete drugima. Hajde da budemo zajednica koja brine jedni o drugima. Ako bih morao da izdvojim jednu namirnicu koja daje prava riznica proteina i koja je dostupna svima, to bi bila jaja. Jaje je kao mala prirodna kapsula puna hranljivih materija. U njemu ima proteina koji pomažu vašim mišićima da ostanu jaki, ali tu su i vitamini, minerali i zdrave masti koje hrane ceo organizam. Mnogi ljudi misle da su jaja štetna za srce zbog žumanca, ali to je mit. Kada jedete 1 do 2 jaja dnevno, vi zapravo jačate svoje telo, a ne štetite mu. Proteini iz jaja su među najboljima, jer ih telo brzo i lako koristi. Još jedna prednost je što su jaja jeftina i svuda dostupna. Možete ih spremiti na toliko načina: kuvana za brzi obrok, kajgana za doručak, na oko za ručak ili večeru. Uvek se brzo spremaju, zasite vas i daju energiju. Upravo zato starije osobe ne treba da beže od jaja. Naprotiv, treba da ih uvrste u ishranu svaki dan. To je najjednostavniji i najpovoljniji način da vaše telo dobije snagu koju zaslužuje. Pasulj je jedna od onih namirnica koje su vekovima bile osnova ishrane. Naši stari su ga jeli skoro svakodnevno i nije slučajno da se za njega kaže da je jelo koje daje snagu. Pasulj je bogat biljnim proteinima, vlaknima i mineralima. Kada ga pojedete, on ne samo da gradi mišiće, već vas dugo drži sitim i daje energiju koja traje satima. Posebno je važan za starije osobe jer ne opterećuje organizam kao teška masna hrana. Ako ga skuvate sa malo povrća i začina, dobijate obrok koji je ukusan, zdrav i lak za varenje. I još jedna prednost pasulja je što je jeftin i dostupan. Možete ga kupiti u svakoj prodavnici, a kada ga pripremite u većoj količini, imate ručak ili večeru za ceo dan. Pasulj je dokaz da zdrava hrana ne mora da bude skupa. Redovno unošenje pasulja u ishranu može pomoći da ojačate mišiće, sačuvate energiju i održite zdravlje. A što je najlepše, to je hrana na kojoj su odrasle generacije, pa je i nama bliska i poznata. Pileće belo meso je možda i najpoznatiji izvor proteina, a razlog je jednostavan. U njemu ima mnogo proteina, a vrlo malo masnoće. Upravo zato ga lekari i nutricionisti često preporučuju, posebno starijim osobama koje žele da sačuvaju snagu, a da pritom ne opterete srce i krvne sudove. Kada pojedete porciju pilećeg belog mesa, vi svom telu dajete materijal od kog se grade mišići. To znači
da će vam biti lakše da ustanete, hodate, nosite stvari i budete pokretljiviji. A još jedna velika prednost je što se piletina priprema lako i brzo. Možete je skuvati, ispeći u rerni, napraviti supu ili dinstati sa povrćem. Uvek ćete dobiti ukusan i lagan obrok. Pileće belo meso je također povoljno i možete ga kupiti svuda. To znači da bez velikih troškova možete imati zdrav i hranljiv obrok skoro svakog dana. Ako ga uvrstite u ishranu bar 2 do 3 puta nedeljno, primetit ćete da imate više snage i da se osjećate lakše i pokretnije. Sardine su prava riznica hranljivih materija, a ujedno i jedna od najjeftinijih riba koje možete kupiti. U maloj konzervi sardina krije se obilje proteina, ali i omega-3 masnih kiselina koje čuvaju vaše srce, mozak i zglobove. Za starije osobe to je izuzetno važno, jer upravo ove masne kiseline smanjuju upale i pomažu da se osjećate pokretljivije i snažnije. Sardine su posebne i po tome što se jedu sa kostima. Te male mekane kosti pune su kalcijuma koji jača vaše kosti i zube. Dakle, u jednoj porciji sardina dobijate sve. Proteine za mišiće, omega-3 za srce i mozak i kalcijum za kosti. Još jedna velika prednost je što sardine ne zahtevaju kuvanje. Dovoljno je da otvorite konzervu i već imate spreman obrok. Možete ih jesti sa hlebom, salatom ili kuvanim krompirom. I ono što je najlepše, sardine su jeftine i dostupne svuda. Ako ih uvrstite u ishranu makar jednom nedeljno, daćete svom telu snažnu podršku koja vam može produžiti vitalnost i snagu. Grčki jogurt je mnogo više od običnog mlečnog proizvoda. On je gust, kremast i pun proteina koji su telu potrebni da očuva i obnovi mišiće. Za starije osobe je posebno važan jer se lako vari i ne opterećuje stomak. To znači da ga možete jesti ujutru za doručak, posle šetnje ili pred spavanje, a da vas lepo zasiti i da vam da energiju. Pored proteina, grčki jogurt sadrži i kalcijum koji čuva kosti, kao i korisne bakterije koje pomažu varenju i čuvaju creva zdravim. Kada je varenje dobro, ceo organizam radi lakše i osjećate se vitalnije. Najlepše je što ga možete kombinovati na mnogo načina. Neko voli da ga jede samog, neko sa voćem, orašastim plodovima ili kašikom meda. Uvek možete napraviti zdravu užinu ili lagan obrok koji će pomoći da imate više snage. Grčki jogurt jeste malo skuplji od običnog, ali i dalje spada u povoljne izvore proteina. Ako ga uvrstite u ishranu nekoliko puta nedeljno, vaše telo će vam biti zahvalno jer će se osjećati jače i zdravije. Ovsene pahuljice možda na prvi pogled deluju skromno, ali u njima se krije prava snaga. Kada ih pomešate sa mlekom, dobijate obrok bogat proteinima i složenim ugljenim hidratima. To znači da ne samo što hranite svoje mišiće, već i obezbeđujete energiju koja traje satima. Za starije osobe je to posebno važno, jer obezbeđuje stabilan nivo šećera u krvi i sprečava nagle padove energije. Ovsene pahuljice su lake za pripremu. Dovoljno je nekoliko minuta i imate topao i zdrav doručak. Možete ih skuvati u mleku ili ih preliti toplim mlekom i ostaviti da omekšaju. A ono što ih čini još boljim jeste to što se lako kombinuju. Možete dodati malo voća, kašičicu meda ili šaku orašastih plodova i dobiti još ukusniji obrok. Još jedna prednost je cena. Ovsene pahuljice su veoma jeftine, a jedno pakovanje traje dugo. Ako ih uvrstite u ishranu makar nekoliko puta nedeljno, primetit ćete da imate više energije, bolju probavu i da se osjećate sitije bez teškog osjećaja u stomaku. Sočivo je jedna od onih namirnica koje su nepravedno zaboravljene, a toliko su hranljive i korisne. Puno je biljnih proteina koji pomažu da vaši mišići ostanu jaki i čvrsti, a pritom se lako vari i ne opterećuje stomak. To ga čini odličnim izborom za starije osobe koje žele da jedu zdravo, a da se ne osjećaju teško posle obroka. Velika prednost sočiva je što se brzo sprema. Dovoljno je 20 minuta kuvanja i već imate gotov obrok. Možete od njega napraviti ukusnu supu, čorbu ili salatu. I uvek ćete dobiti lagano, a zasitno jelo. Sočivo je također bogato mineralima kao što su gvožđe i magnezijum. Oni su važni za krv i energiju, pa ćete primetiti da se osjećate manje umorno. A još jedna lepa stvar je što je sočivo jeftino i može dugo da stoji u ostavi. Ako ga uvedete u ishranu makar jednom nedeljno,
vaše telo će imati dodatnu snagu, a vi ćete uživati u jednostavnom i ukusnom obroku koji čuva vaše zdravlje i pokretljivost. Kao što ste vidjeli, nije potrebno mnogo novca da biste svom telu dali ono što mu je najpotrebnije. 7 jednostavnih i jeftinih namirnica, jaja, pasulj, pileće belo meso, sardine, grčki jogurt, ovsene pahuljice i sočivo, mogu da naprave veliku razliku u vašem životu. Sve one su bogate proteinima, a proteini su upravo ono što pomaže da mišići ostanu jaki i da telo ima dovoljno snage. Želim da zapamtite jednu stvar. Nikada nije kasno da počnete da brinete o svom zdravlju. Bilo da imate 60, 70 ili 80 godina, vaše telo i dalje može da ojača i da se pokrene. Potrebno je samo da mu date pravu hranu i malo pažnje. Zato vas ohrabrujem, probajte već od sutra da ubacite bar jednu od ovih namirnica u svoj obrok. Vidjet ćete kako će se vaša snaga polako vraćati. Čuvajte sebe, jer vi zaslužujete da živite zdravo, pokretljivo i ispunjeno.